Mithikali Nturi augite kuri na bata ya Amiru kurumira thirikari iria bachuire kenda bomba guketha matunda jawiti na mbere kiri siasa cha Amiru. Nturi augite giti kia ungavana ni gikinene muno gukarirwa ni Kawira Mwangaza aria Nkuruki ameneretie Peter Munya na kuga niwe waretere Amiru Kawira Mwangaza. Muthuru Muriuki niwe uri na ripoti iji. Yaria nterecha munithu Mithikali Nturi augite kagite gaka tigakwerukira thirikari na kwambia mubango jungi ende nikagite gagutigira ati antu ipaka gwata mbaru thirikari iji nikenda bona matunda jira baringire kura. Sasa wewe mnataka sisi tukiwa Meru hapa tulipiga kura ku support rais tukawa namba 4 katika taifa, na tukiwa namba 4 katika taifa tumeondolewa, wengine wakaingia njia ya nyuma, wakaingia mbele. Sasa nyinyi kama tuko na ukweli, mnataka kusema sisi tukimbie tuache serikali tumetafuta, ama tuvumilie miaka ile 3 imebaki, at least tupate maendeleo yale tulikubaliana na rais? Tuvumilie. Mnataka tufanye nini? Tuvumilie. Mnataka tufanye nini? Ya lazima miaka 5 ainjaisha. Wakora wameingia, wametuondoa. Cha maana ni kusema wacha tuvumilie, tung'ang'ane, sababu kile kimebakia tuweze kupata. Amna bubu akiarira mantu ya kaunti Meru akawa Kawira Mwangaza atenomba nibagutira kaunti na mbere untu burabu kwa timbaru ni Karo Muriuki na MCO Nyaki West nwekirima mubushi mama ndibwire tutayari ndoburu na mwekuru kwathana ya woni na ncindireni na indeterenya kumusindikisha kuria kiapo buru ndario na lakini tinirereo kabwa mwere ngwe ati kumba kana kiratu kia namba 2 wekira wamuga kiratu kia namba 9 aomba wita kombeka atumbeka ende o tunwe nekiru iratu binene Nkuruki mauru ya kato kuweito shuke na tumenye kuita ringi mbere itumenye Meru itetethwa mbere na emotion kana kurunga mai taronde ingita mkono juu mkono juu gavana ni so na story kaende kabati wore hivyo ngare kihokinyo kabati suicide bombers kwa mtu akule kabati kaende kwendo committee suicide na ngendo genda akapo na tutikira Meru igwae eta kuthikwa tigani kumrema MCAs beto thina ikawira twarieni maitu antu beto twarieni mabo tiga kuthura ana benu ana baba kabati onete mbesa mantu jakonie umenyeri wa mbesa je county ukeja kwithirwo kwenu waja ukwina thina na narangi kwina thina na narangi kwina thina kwe maendeleo babu ibo kwenda gututhikira tubwire kuringana na nene bura tuonete na antu bara tu interactete abo muntu no mwega mtono mwega na muntu ekiao na antu nkakurande na ekoro baba tugaikania muriko mwanka to make sure lento rembi ibana bakambi kyangoge badwe MCAs ba Meru County tubange dengoge dogenga thine reo Meru miaka 2 na mieri 4 ende murungu na rongamire ito impeachire ngavana oreo ori wa Meru ora twenwe ngavana Okotonda na ndene gatibo denga bana Okotonda ko uja yakathira na badura tukumenya injustice tukuriraki ukeja kwithira muntu uri athirimanire na antu bange bate bautwe Meru iringi athirire buru natwe tutaumira jago mutikirima utirendo ugangwe chokandere ngi Jerusalem mandu yakethwa jathuki kama ni mbaya na muthiene akirotera Peter Munya agwa kithurano kithiru na ara akanyega kuthiria thineji
indi aremwa tikagita gaka kwenda kura akombana na untu bubu eyere akiona buru na metho na mato ati ucwete ngavana we ari minister Nhara ona gaikie Meru irinyene buru na akiona eyeto wataira nyonto etu iratonge na turi akuru ba Miriti na balupita togethwa nyonto ene muntu nagweyo twira ati nagwenda chogera na mbere inare kuingwa ni Amiru baikuona ati kumba nangui tete kona ria minister wa ngirikete no tugire tulwe muthara yuriko no tulugire tulwe muthara na muthara yu kari umutolo yu athi imunya ari MP miaka 5 miaka 10 ari MP miaka 5 ngavana miaka 5 waziri munya karinga miaka 20 akiatha lakini atarwa minyangare ukiamenekea kinya kurwa mauthori muthara yani ninde manjo yakariyo manjo na yana munene atwira ngavana ngaurie ndi murume ri ugiakutogura mundu uteithe kinya antu benu Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutirijo Kangangi.